أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمة حضرت محمد مصطفى بن، والصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتبكى بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا ضحية بكن، أمي بحثا قرباني بكن. كا حكم قرباني تشيا وخيرا وتشقاسا أمي بحثاوي بكن. قالي مسلمانا حكم قرباني الجوري مذهب إمام حنيفي واجبة. يعني إمام حنيفي وهاد بيجي دبي إنسانكي جو زنجين بي مالي وي هبي سرجي كرنا قرباني لسر بي إنساني واجبة. جو قرباني ندي گنهكار دبي. لبلي الجوري فان عالم دي وهرسي مذهب دي، مذهب شافعي مالكي حنبلي، سرجي كرنا قرباني سنتك قالكي بخيرة. قالي مسلمانا قربان شكنجي بهايا همن جهر أمتي را سرجي كرنا قرباني مشروعة. يعني جوقتي جو إنسانيت هيا قربان جي هيا. خدا عز وجل دو قرآن كريم دا وها قوتيا بحثا زاروك حضرت آدم قابيل و هابيل كريا. قوتيا قابيل و هابيل هر دوكا قربان دان. خدا عز وجل قربان هابيل قبول كر ويا قابيل قبول نكر. خدا عز وجل چما قربان قابيل قبول نكر؟ چونكو قابيل نجد لي صافي قربان دا و زاد پیس زاد بقيمت او آني كر قربان. اما هابيل برانكي قنج يكي ساغلام آنيش بنا خدا جدلي صافي كرا قربان. خدا قربان هابيل قبول كر ويا قابيل قبول نكر. قال مسلمان قربان جهر أمتي رهبو. مثلا يهوديتي دجي فلهتي دجي قربان هيا ولو كونها أوانا شكلوي دقيش كربنجي. قال مسلمان حضرت إبراهيم دخو دديت گو کوری خوا اسماعیل تکی قربان خونه پیغمبر راست بون بوادها تا عمل کرن. خونا خوا وها تعبیر کر گو گرک از خونا خو پیک بینم از کوری خو بکم قربان. مثلا حضرت اسماعیل را گوت حضرت اسماعیل گوت باوی خوا گویا بو چشتی گو خدا امری تا پیک کری پیک بینا ازی صبرک شینم. وقتی گو حضرت ابراهیم چو گو حضرت اسماعیل بکی قربان خدا عز وجل نیتاویا ساغلم دید وحی جیر شیانش حضرت ابراهیم را گویا ابراهیم تخونا خوا پیک آنی و به حضرت جبرائیل را برانک شیاند گود بدلا حضرت اسماعیل دا وی برانی سرجه بکا قربان. حضرت إبراهيم بدل حضرت إسماعيل دا برانك سرجكر. قال مسلمانا خدا عز وجل دا قرآن دا وها قوتيا بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. خدا عز وجل بيجي جهر أمتي را ما قربان مشروع كريا جبونا گو ناو خود تعالی بیجن لسروی تشتی گو مرزق دایی واش حیوانا. یعنی اوان حیوانی گوی جبو خدا کنا قربان جبونا گو ناو خود تعالی بیجن دو وقتی گو واد کنا قربان دا واد کنا قربان خدا عز وجل بما قربان جهر امتی را گران دیه مشروع.
يعني جوقتا حضرت آدم حتى نها جهر أمتي را قربان هيا و أمتا قربان دانا. قالي مسلمانا مقصدش قرباني نگوشتي قربانيا و نخوينا قربانيا، بلكي مقصدش قرباني تقواتيا. يعني وقتی گو مهوی تقوا بی جدل صافی مهوی حیوان جبو خدا سر جیب کی هنگی خود تعالی یجمهو قبول کی. خدا عز وجل دبي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دبي او حيواني قو سر جيت كن ونتكنا قربان نخوينا و نگوشتي و ناگه خدا، بلکی تشتی گودگه خدا مکافات پید دیوا تقواتیا ویا. وقتی گو چقاون اخلاصلی و حیوانی بکنا قربان خود تعالی هنگی یجوا قبول کی. قال مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی وها گوتیا انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. گوتیا عمل لگوری نیت آیا جهر شخصی را تشتی گو نیت کری هیا، یعنی نیتم هو چبه خدا لگوری وی مکافات ددیم هو و خیره ددیم هو. قال مسلمانا خدا عز وجل سورة كوثر دا وها قوتيا فصلي لربك وانحر. دبيا محمد خدای خورا لمیج بکا و قربان سرجی بکا. ادی الگوری وی آیت امام حنیفی گوتیه سرجی کرنا قربانی واجبا و وان مذهب دی دبی ارش پیغمبر را واجب جیبه جمع مسلمان را سنتا. قال مسلمانا چه قربان واجب به و چه امبیجن سنت به انسان کی گو امکاناوی هبه قربانی بده خیرک مزنا. چونکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی حدیثک وها گوتیا من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. گوتیا او انسانی گو امکاناوی هبه زنگین به و ضحیه نده بلا نيزي جهيقو أمليل مشتكن نبي. ادي قالي مسلمانا إنسانا كيقو إمكانا ويهبي جبونا خدا دعيدا قرباني دا مهو قربانا كي جبونا خدا بدي خيركا قالك مزنا. قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام 10 سال المدينة ما هر صار قربان ددا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام حضرت انس دبیجه حضرت انس دبیجه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام هفت دوه به دست خوا شپیا سرجه کرن و دبران جی سرجه کرن. وقتی گو اوان بران سرجه کرن ضحیه خود ددان پیغمبر گو قربانه خود ددان تکبیر ددان و ناوی خدا دگو بسم الله الرحمن الرحیم و دگو الله اکبر ولنگی خوا ددانی سر ملیوا. یعنی وقتی گو بران العرده درشت کرن لنگی خود دانی سستویوا و تکبیر ددا و ناوی خود تعالی دگوت. قالی مسلمانا خیر قربانت چقاسا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا ما عمل آدمی يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيب بها نفسا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی آدمیه انسانا روژا عیدا قربانی عملکی گودها بهتر کیفا خودی جیر وری نکریا جرجاندنا خوینه پیبا. یعنی ان عملی بخیر ان عملی گو کیفا خودی جیرتی روژا عیدا قربانی گم هو بکی سرجه کرنا قربانیه رجاندنا خوینه.
اوان قربانê gomho ser jê dike لتأتي يوم القيامة رجا قيامتê tên بقرونها تبلي قلوچê xwe وأشعارها تبلي موê xwe وأظلافها تبلي simê xwe. Yani ew heywan bi temametî tê roja qiyametê. Yani Xwedê Teala xêra hemûyê ji min re hasil dike. Xwîna vê heywanê berî got bikeve erdê de, bikeve cihekî de, Xuda Azze ve Celle li cem xwe wê heywanê ji min qebûl dike. Êdî gelê misilmana bi serjêkirina qurbana, bi serjêkirina dihya bila dilê we ê xweş bê. Gelê misilmana me got meqsed ji dana dihiyê teqwatiya. Yani gerek miho îxlaslî bê. û gelê misilmana di dihiya da yani wextê miho dihiya bidê bila heywanê saxlem miho bidê. Yani heywanê em bêjin ne nexweş, ne seqet, ne kor, ne dîn, ne zayîf. Yani miho heywana da gerek kêmayî tê de tune bê. Wextê got kêmayî di heywanê de hebe em bêjin seqet bê, yan zêde zayîf bê, yan jî a dîn bê, yan jî a kor bê, yan jî dinanê wê zêde ketibin, evan heywana nabin ku miho wa bike dihî. Gelê misilmana dihî, qurban pez ji bona şexsekî çê dibe deveh, çêlek, gamêş ji bona heft heba çê dibin. Yani heft heb însan karin bibine ortaqê hevdû û devehekê ji xwe re bikine dihî. Heft heb însan karin bibine ortaqê hevdû çêlekekê, mangekekê yan jî gamêşekî ji xwe re bikine dihî. Lêbelê bizin û mî însanekî tenê karê we yan jî însanekî tenê re çê dibin. Yani bizin ji bona şexsekî dibe qurban. Gelê misilmana dihiyê sunet, evan dihiyê got sunetin miho karê jê bixwe û miho karê bide cîranê xwe û eqrebayê xwe û miho hinekê bide feqîra. Yani eyda qurbanê însanekî qurbanek ser jê kir, karê wê qurbana xwe bike sê behr. Mesela bêjin pezek ser jê kir kire qurban û wê pezê 30 kîlo avêt. Karê 10 kîloa ji mala xwe re hilênî, karê 10 kîloa bide eqrebayê xwe û cîranê xwe welew zengîn jî bin û 10 kîloê dî bide însanê feqîr. Karê wiha bike ama enya baş got tevvekê goştê wê heywanê bide feqîraya. Yani enya baş ew e. Gelê misilmana wextê ku miho dihî da ya baş ew e ku miho bi destê xwe heywana xwe, dihiya xwe ser jê bike. Wextê ku miho nizanibe heywana xwe ser jê bike, miho wekaletê bide şexsekî û miho li wê dirê hazir bê wextê ku ser jê dike. Ew îmkan jî nebe, miho karê wekaleta xwe bide hinek însana li cih nedî jî werne serjêkirin evan dihiya. Mesela niha gelek dernek hene, gelek weqif hene, wekaleta misilmana digirin û heywanê we li ciyê xerîb ser jê dikin û didine feqîra. Mesela em bêjin Diyanet Weqfî jî wekaleta misilmana digire, dibêje hûn dixwazin em qurbana we li yurt îçî ser jê kirin, li Tirkî ser jê kin yan jî hûn dixwazin em li dervayê Tirkî ser jê kin. Wextê ku yê ku qurbanê dide bê li Tirkî ser jê kin, Diyanet Weqfî qurbana we însana li Tirkî ser jê dike. Wextê ku bê li dervayê Tirkî ser jê kin, Diyanet Weqfî qurbana we li dervayê Tirkî ser jê dike û wextê ku ser jê dike jî xeberê dide wa dibe va qurbana te li filan deverê hate ser jê kirin. Gelê misilmana roja eyda qurbanê însanekî îmkana wî hebe ku qurbanê bide emelekî gelekî bi xêr dike. Çunku en emelê bi xêr ku eyda qurbanê bike serjêkirina dihiyê ya dana
قوربانەیە ئەف قوربانە گۆ ددێ بەری گۆ خوی ناوێ بکەوێ عەردێدا خدا عەزە وەجەلا ژووی ئینسانی قبول دکەی گەلی مسلمانە di dehiyê de o nemlî olan teqwatiya, di dehiyê de o nemlî olan îxlasa û gerek ew heywana miho didê jî a saxlem bê kêmayî qusûr di wê heywanê de tunebin. Wextê ku heywaneke bê qusûr miho da mukafatê wê Xwedê Teala yê dê miho gelî misilmana însanê ku mesela gelek însanê zengîn hene di eyda qurbanê de goşt dikirin. Mesela berê eydê bi dîsê roja yan jî bi rojekê diçin heywanekê dikirin ji bo na ku eydê ji xwe re çêkin. Madem kî ku hûn ji xwe goşt dikirin hema roja eydê pezekê piştî golmêja eydê bû pezekê bigurênin û bikine qurban behrekê ji xwe re hilênin û behrekê jî bidine cîranê xwe û eqrebayê xwe û behrekê jî bidine feqîra daha çêtir e. Çunku hinek însanê feqîr hene salê heta bi salê ancak goşt dibînin. Li hêviya dehiya disekinin, li hêviya zengîna disekinin, li hêviya xudanxêra disekinin dibe ka kengê eyda qurbanê ê evanê zengîn yê qurbana ser jêkin û yê hinek goşt ji me re bênin. Yani însanê wilo hene gelî misilmana û elhamdülillah milletê me divan qoniya da î hesasa heqîqeten mesela çiqasın em însana dibînin hinek dibe em ê conegakî ser jêkin, hinek dibe em ê pez bidin, hinek dibe em ê sê çar peza bidin, em ê dine yetîma, em ê dine feqîra yani misilman di vê bilincê dine. Mesela miş çendeka pirsiya ka hûn ê bidin nadin camêrekî got em ê sê çareka din em ê dine feqîra em ê dine yetîma yetîmê got em wazanin em ê dine wa. Hineka got em ê dine van cîranê xwe feqîr. Yani misilmanê me a hesasın di vê qoniyê de êdî Rebbê alemê îbadetê me teveka qebûl bike, Rebbê alemê qurbanê me teveka qebûl bike, Rebbê alemê van misilmanê Xezayê di roja eyda qurbanê da ji we re jî bike qurban. Yani got bi keyf û bi eşq bikevne sibeha eyda qurbanê de. Roja Erefê diayê misilmana qebûl bike ji temamê misilmanan re em bawerin got roja Erefê li ser girê Erefê evan misilmanê me yê ji bona birayê me misilman got muhtacin, deyndarin, bin zilmê dine yê dua kin ya Rabbî tu duayê wa qebûl bike ji me wa teva re û ya Rabbî tu bike got di roja Erefê de misilmanê Gazayê serfiraz bibin, zora neyarê xwe bibin, zora van kafirê İsraîl bibin û roja eydê jî ji we re jî bibe eyd ew jî bi keyf û bi eşq hene li mêja xwe eydê bikin. Xuda Azze ve Celle zarokê me salih bike, Xuda Azze ve Celle di dunyayê de jî qenciyê bide me, di axiretê de jî qenciyê bide me û me ji ezabê êgir muhafaza bike. Gelî misilmana em di heyva Zilhicê de ne, em di mewsîmê hecê de ne, evan roja rojê ku miho dua bike ya, rojê ku miho zikrê Xuda bike ya, rojê ku miho îbadet ji Xuda re bike ya, zikrê ku miho tekbîra bidê, îstixfara bêne ya. Yani divan roja da miho bêhtir îbadet bike, miho dua bike. Êdî ya Rabbî te Qur'anê de gotiya ji min dua bixwazin ez ê cewaba wedim. Ya Rabbî em ji te dixwazin tu sebrê bi ser me de bişînî, tu lingê me sabit bihêlî, li qarşê kafiran tu alîkariya me bikî. Ya Rabbî tu sebrê bi ser ehlê Xezayê de bişînî, tu lingê wa sabit bihêlî, li qarşê kafiran tu alîkariya wa bikî. Ya Rabbî tu cemaeta kufrê bela bikî, tu beyreqa kafira dênî, tu tirsa misilmana bêxê dilê wa de. Ya Rabbî tu alîkariya temamê misilmana bikî,
یا ربی ت قلب ما پاقش بکی، عیب ما بشری، شفایش نخوشی مرا بشینی، دیباو ما عفو بکی. یا ربی ت دنیای دجی قنجیب دیما، داخرت دجی قنجیب دیما، و مجازابه اگر محافظه بکی. یا ربی ت دعای ما قبول بکی، تما بهیوی نکی. آمین والحمد لله رب العالمين.